lo muntu yabo wena mpisi ngapha sathi ngacishe ngashona mina stress yabo le nto mpisi yabo cishe ngashona stress mpisi ngendlela ekwenziwa ngayo izinto la yabo so manje nampisi wayena le ntombazane lo ntombazane le uzoleka uyazi la ekhaya akasisi la ekhaya yabo and uyazi ukuthi yini manje into edala ukuthi enabaleke emva kokuba kuye yonke lento kuvela into ekanje yayibona yonke leyo nto mpisi and yini ngoba uyamazi lo muntu ukuthi uhlalapha kwasekukhulunywa ngamafoni yayibona leyo ingakho mina ngisempesi yabo njengamanje mina mpesi umfonela ummeli wami yabo mina izohlangana enkantolo kuphela yayibona asenze kanje bafo ake simnike ithuba uzoleke ephendule kulolu daba ake simnike ephendule nje simnike ithuba uzoleke imali mafethu uzomnika ithuba aphenduke yabo manje uthi wena nina nikhuluma nami manje ngento engitheka kakhulu imini ngixoxa le ndaba umuntu engahlangene nalento okuyimini engithekile kule nto yabo imina manje ngazuthi mina ngahamba ngasathi ingane ngenzani yayibona nto uphi kanti uphuma kodwa ngoba sifuna umakotwa wakho nje mina lento mina lento yini into yokuqala engakunikanga inamba yakhe lo muntu okuyena abenza nayo lento lo wakunika inamba yakhe uyabona lo uzomjwayela kabi yayibona leyo nto phethu yabo no bafo yehlisa umoya kulento mfethu unayo inamba yalo yabo manje uzojwayela mina kabi kungani engafuna ukukhuluma nefoni njengamanje ukephi kanti ake silindene ekhulume nosisi wakhe yabona mfethu ngifuna ukukutshela nawe njengomuntu yayibona njengoba ngikhuluma mfethu yabo umuntu wesilisa wena noma sekuthiwa wenza lamasimba kwenu nga-exa ngenye indlela yabo ufonini yami la yabo angimini engangiplana zonke lezi zinto lezi yabo babebodwa benza lento le yabo ngiyakuthola lokho ngiyakuthola bafika ngithi ake silindena ezokhuluma nosisi wakhe mase sithola into esihlanganisa sibone ukuthi ithini uzokwazi egcina fanele ibe nesicazululo yabona bese isixazululo sayo lento bazokukhokha labantu yabo kanzima ngoba ngitshela nje mina mfethu ozala yabo lalela-ke mfethu njengamanje yabo lo wesimama uyahamba yabo mina mfethu ngine-stress esibi esikhozwe labantu yabo kodwa ngitshele izona yabo and into evele ngiphathe kabuhlungu kunakho konke ukuthi lena yabo into abayenzayo bobabili kumina mfethu ibuhlungu ngoba yabo mfethu ngayithola le ngikume ngizikutshela ngisho yabo nginencwadi zama-proof lo muntu wesimama ebhala la ifuna 5,000 yabo ilethwe ingane yakhe la yabo ingazi mina ukuthi kwenzakalani yabo alright ngiyakuzwa bafo zoleka usakhona lalela so wena yonke lento abayenzayo yabo into yokuqala nje ngoba manje sekukhuluma mina kanje yabo uzoleka kanayo inamba lo zoleka uthini ngale 5,000 okukhulunywa ngayo kuthiwa imalalela bethu ngibuza ukuthi akanayo inamba lo muntu ababenza ngayo yonke lebishishana ngendaba zengane yenze kwesilimo akanayo inamba yakhe uthi ayingeni mangabe uthi ayingeni kanjani imalalelo nazolela musungijwayela ma ingangeni inamba awukwazi indawo wena awukwazi la yini ungezwe nala lalela siya yini ungezima ungasho ukuthi angilalela yini ungezi la khona ingane uyazi uhlezi ufika wena la yini ungezi la into lapho uNunu uyayivalela endlini uyayivalela uNunu mazi ukuthi ngeza lalela mina ngisazozisebenza kanzima yabona njengamanje ngiyithatha serious indaba yethu lalela umuntu mayivalela la nomphakathi wena kunento eyenzekile onongayithanda yayizwa lento phela ungahlala kuze kuse la yabo mawufuna into eyifunayo yabo njengamanje kuzokhuluma mina la ngikhuluma amasimba enwenze nini yayizwa leyo yabo wena uzothatha inamba zami uyinika abantu yabo ubona kulula la kumina wena yabo ekubeni mina sengifukuza nje ngikuthe ingane engathi uthi angathi ingane yakho ufika wena la yabo uthi baba kasiyamthanda ungenisilimba wena la yabo uthule uhleli ukudla kwami nenze yonke into la uthumela ingane ibhale incwadi ngithunga imali uma sikahle lokuthi akasebenzi kathi ngiyazi nenzani yabo namhlanje ngizothatha abantu unika inamba zami fonela nami ungitshela into ongitshela yona yabo musu ngijwayela kabona ntombazi wathi ngibone sinjani and ngeke ngimthathe ngokulwa yabo ngizonithatha ngomthetho yayibona lona ngizonithatha noma ngenzani yabo ngoba ngeke ngimthathe ngokulwa ngizonithatha ngomthetho ngabe ngiyalwa yabo lona kodwa ngifuna ukuthi niyikhokhe yonke lento yami eninzi kumina niya yabo and ubuhlungu wena uyakwazi la yabo yini ungathatha abanizela
ngizoyikhuluma le ngiqede ngoba ufuna lento eyifunayo wena. Yini ufaka mina kuyo yonke lento? Ekubeni kuyimina engenza usidima la. Zoleka, Yebo. ubhuti ukhala ngemali ngencwadi yabhalwa ufuna u-5,000. Kuyiqiniswa kangakanani lokho? Ya ngangithi akangiboleke wona Ima lalela wawuthi akakuboleke yona uma ukuthi usuyafika kuleyo ncwadi usubhala ukuthi ene uma ukuthi kanjani akuthathwe ingane or uzomthola usiyala ekhona umtshele lonke iqiniso kusho wena uyazi lento ukuthi neniyenzani. Bafo usenayo usiyangicela ukuthola la siya ukuthi usenayo leyo ncwadi. Ikhona mfethu ikhona ziningi lezi ncwadi mfethu engibambe eziningi yabo. Shuthi-ke leyo ncwadi iwubufakazi bokuthi exactly ingakho mfethu ngithi mina mfethu laba mfethu ngizobaboba mfethu yabo futhi wena mfethu mfethu kanzima ukuthi laba bangithatha kancane. Zoleka wawusho ukuthini mangabe uthi uzomtshela usiya wawuzomtshela ini? No ngase ngitholile mina ukuthi usiya akayazi lento ngomakhelwane bakhe. Uyayizwa leyo nto. Yini le angayazi? Ngizomtshela ukuthi le ngane akuyona yakhe. Ngasho lokho ngase ngihlala lapha ilanga lonke omakhelwane bangibuza. Ngibuze umakhelwane ukuthi hayibo bapha abantu balekhaya ukuthi hayi ukhona lo uyibhayile ngaphakathi. Nengane baze basho njalo ukuthi mina hayibo why uthona nengane khona into yaziyo bangihleke bangixoxa ukuthi hayi siyazi kanje. Yebo leyo nto. Kwakuyini lapho yini ekwenza ukuthi ungamtsheli esikhathini eside kangaka ngoba ngiyacabanga ukuthi mawukuthi wayengazi ingane isasencane yini yakwenza ukuthi ungasheshe ukumtshela. No futhi nama ngitholanga awume ngivali lalela ngivali tshele le ntombazana sinamanga mfethu yabo le ntombazana namanga mfethu intombazana alright mfethu yena uthi ingane wayithatha ngoba lwegula yayizwa lona umuntu ongagula fucking 5 years ngifela ukuphendula lapho yabo njengoba uthi ngangifika lapho ngangifika yona ingane angizeli itori lalela ngakutshele wena yabo ngakutshele la wena yabo wena mina ngiyangitshela yabo mfethu ngendlela sengidinwe ngayo njengamanje lalelwe mfethu wethu mangase kuthiwa mfethu uzofuna into yakho kumuntu yayizwa lento mfethu ivele isancane uzoyifuna eyakha ngithi ungafika ucele noma ungafika uthatha into yakho uhambe usanegotiate wena ngento yakho i-TV yakho noma ukuthi ngibuka i-TV yakho la ngakufika ukuthi i-TV yami ngiyayithatha ngihamba nayo uzofika ukuthi hawe mfethu ngicela ungiboleke i-TV yami fucking 4 years mina ngikhipha le ngane ngigeza le ngane ingane intombazane mfethu esikhuluma ngayo bafo lo mina lo akawazi amasimba awo mina bisida bezwa yimina esithengela amapampers biqoma amapampers abizayo mfethu wemfethu lalela mfethu ngihlele mfethu ngixhaphazele lamantombazane. Zoleka ngiyakublame kakhulu mangabe fucking 4 years mfethu yabo mangabe uthulile sonke lesikhathi mhlawumbe ungamtsheli ubhuti iqiniso after isikhathi esingaka because ngiyacabanga ukuthi akukudala nami ngikwazile lokho ukwazi nini bengifika la mina ukuthole nini ngicathi ngithole nini last year waze wakuveza nini uveze emva kwencwadi kulo nyaka ima wemfethu kuchazele kahle mfethu ukuze le nkulumo ngiyithole unyaka uqala ukuze le nkulumo ngiyithole mfethu yabo ngifuna ukutshela wemfethu ukuze ngiyithole le nkulumo yabo le ncwadi yokugcina ka 5,000 uyezwa mfethu ngilalela lo mfethu wathi wathi mayethola 5,000 akanawo lo wasemhlanganisela ngendlela zomhlanganisela ngayo lo sisi inamba yami abengenayo kwazi washo ukuthi uyangazi ngitholakala phi ngisebenzaphi yabo and ngisho wena mfethu intombazane yasuka la ishala khona lapha eBhambayi yabo yayisekwini yayerank emarket isitolo sakho sengisazi sonke yafika emarket yaphuma inamba washelwa yimina musukwenza ingasiwa washelwa yimina efonini thula yazi ngobani yazi ngobani ingoba wena uyazi vele ngithaba amatekisi angithi yabo wawazi vele emarket ufuna inamba yami uzoyithola inamba yami yabo inamba mbungenayo yangibona bese ukekela kanjani lo muntu uthi uma ehluleka la wahamba ngokuya ngazi bezongithola kanjani ngicaba bathengisa eThekwini uyawazi ama-rank uthi rank ethile le ngeke ngamthola usibani bani yabo ukuze athole inamba yami ukuze ayikhulume lento ukuba uthola u5,000 ngaba ikhulunywa ngale
kakhulu Uboleka nanokuthi okunye uzoleka mangabe uthi uzomtshela mangabe le mali ongayitholi uyabona ukuthi wawumblackmaila usisi wakho ukuthi mangabe engakuniki le mali futhi usithe lesi sikhathi kodwa ngangimfonda iblackmail ngisho nangamaphoyisa not nangemali kuphela nangamaphoyisa kodwa still angatatazela ngasakhe awufiki ngani nawo amaphoyisa ukuthi angenze njani angasazi ukuthi angenze njani awufiki ngani nawo amaphoyisa pho ngoba phela amaphoyisa yona nepateni yonke ebalulekile okufanele ukuthi uma ukuthi kwenzeka into uyashona epolice station ufike neveni iveni izomvulisa lo muntu uthi akavuli yabo okuthi nina le nto yabo ngoba ngitshela mfethu le kathi ngakuphuma imali afika lokho uzofuna 200 sizofuna 100 ufika le yona le ngane la yazi phe ngokukhulu ungazi kuyibona ingane entombazane efika angazi ukuthi ingane yadadewabo impethu yenzelwa yonke into ihlala isonto lonke bayazi lo muntu akasebenzi lo kwakho bafo uphi njengamanje because kunezinto kumele ngabe ziphendulwe uyena njengamanje no mina yabona sesukela kumina ngeke akwazi ukunika le mpilo enginika yona uzoleka lo ngokumazi kwami mina ngokwami ngoba ngiyamazi lo sisi angithi phela ngimblackmaila ngalokho ukuthi ngoba ngiyahlupheka ngakho ngiyanikeza ingane yami lalela la ngangijwayela amasimba mina ngiblackmaila angaze ngiblackmaile mina yazi musu ngijwayela kabo angaze ngiblackmaile mina wena awungazi angikwazi hlangane mina ngikwazi ukufika la ngibingela ngaze ngixoxa nawe yabo mangijinga ngijwayela ukuthi ngiblackmaila mina engicabanga ukuthi webafo ufanele kwenzeke ngendlela engibuka ngayo mina alinge lo singamblackmaila le ntombazane ngijwayela kabi yabo angaze yabo phezulu webafo ngoba nje angaze ngikhulume nangalolotho usunginalo yabo kodwa namhlanje ngitshela amasimba wakhuluma ithi ngiyablackmaila ngoba ngazi ukuthi yahlupheka uhlupha indaba yegolo yini mina mfethu ngoba ngihlezi ngitshele zodwa ukudla kwami la nengane yakhe izohlala isonto lonke la idla ukudla kuthengwe imali yami yabo nayo le ngane sethe yakhe bayithatha manje bayifuna ingane kunafo ezigqokiso ba uhluba so ingane yakhe ivakashile la iphindile okusho ukuthi kudliwa mina la egcine ngumthetho ngiyablackmaila wena sifeke usungijwayela kabi wena incwadi zakhe la ayibhala ikhuluma nawo lalela ngitshele mina mawukuthi ufuna ngenze into engasile ngizozenza usiyami yabo ngoba mina ngiyakwazi vele i-background yakho ngizozenza into engasile mina yabo njengamanje angifuni ngize ngifike ey'ntweni ey'bhedayo yabo njengamanje ngifuna ukuthatha kahle so manje angithandi ukuthi ngibuyele emuva angifuni ukubuyela emuva mina lo imake webafo lo lokhu ikhuluma kwi-background ngoba phela wayengeza uzokhuluma lo lokhu ekhuluma ngemuva because lento ingaye kahle kahle imafisi ngifuna ukuthi ngiqale ngiqede mina le nkulumo mase ngiyamnika nikhulume naye alright yabo ngitshele mina yabo emfisi lalela la webafo mina mfethu angiyontokozala umntaba yabo yazazi yabo angifuni mfethu ukuthi mfethu ngigcine sengibuyisela impilo yami emuva ey'ntweni ey'ngasile yabo laba mfethu ngoba ekhuluma lento ekhulumayo yabo lapha eBhambayi ngena in and out mina ngiyaziwa too much laphaya yabo bayangazi ukuthi ngikuba laphaya yabo so manje mfethu angifuni mfethu angithandi yabo mina mfethu ngakhetha ukuthi ngiphile impilo yami eqondile ngikhohlwe iy'tori nginakele iy'nto zami ngiqhubeke nempilo yabo so manje umuntu uma esengenza into ebuhlungu kanje yabo webafo ngiyangicabange kaningi yabo mfethu ubuhlungu mfethu ukuthi ugeza ingane incane yezwa mfethu so isinqumo sakho isiphi njengamanje isinqumo sami mfethu ngifuna ukuthi bona balungise into yabo ngoba ngibanika isikhathi abalungise into yabo bona bobabili so banika isikhathi esingakanani yabona kusuka njengamanje yabo ngoba ngithi mina ngisafuna ukuphinde ngifole umyeni abazozwa ngami yabo uma ukuthi mina angisitholi isinqumo kubona yabo ngoba ngithi Monday uyeza ummeli mina Monday mina ngolosibili ngisho umsebenzini zobe kuyena office lapha eThekwini yabo lolu daba uyathatha ngiyise enkantolo yayizwa lento mfethu alright ake sithole lo lokho ekhuluma kwi-background ke futhi sifuna ukukhuluma naye njengamanje yabo yabo nje ngendlela engichaphaze ngayo wenuni ake sondele ngathi sephumele futhi lo muntu wesimama bafo ithi ngikhuluma enye into la engiyibonayo
uyabona yini ukuthi ulo umuntu wakho phezu kwazo zonke lezi zinto uyena umuntu okwenza isilima kakhulu kuyo yonke lento? Yabona wena Mfethu. Uyayibuka because bubuka nje kuyimanje siyakhuluma yena uyabaleka akasondeli ukuzokhuluma ukhuluma kwi-background ukhuluma ngey'ncwadi. Why engazikhulumeli yena mawukuthi why lokho efihla iqiniso engakutsheli nje into eyiyona neyiqiniso? Imake Mfethu. Yabona Mfethu, uthe ngathi mina mase ngiyithola yonke lento Mfethu ukuze ngikutshele iqiniso yabo. Laba Mfethu ngokuthi mina lo ngiyosole ngitshele ngithi mina ngangacabana nalo wami ngiyishele ukuthi ukhulele vele ngangimshiye ekhulele ngithi akhumbula. Yeah. Akazi kwenzakalani indaba yakho ukuthi noma isisaphuma sanjani kanti futhi bona bayazi ukuthi bazokwenza njani yabo. Ngoba ngangitshela ukuthi lengane yafika mhlawumbe incane kumina. Ilento engikhalisa kulo muntu wesimama ukuthi okay noma kuthiwa lengane yafika ilento eyiyona yafika mfethu ihlwimpi ngenalutho eyizwa lento mfethu yabo kafike hayiletho kumina. Awulento encane kanje usho from mfethu ingane mhlawumbe mfethu ingakahlanga ngisho noma u3 months noma u4 months noma u5 months yayizwa lento mfethu usungagula wena ukuze kushaye o7 months ungambuyanga uzothi lethi into yami phela sengi-right. Zoleka ubaba wangempela walengane ukephi? Akekho uhlala egoli njengamanje. Uyazi ngengane yakhe? Yebo uyazi. Mina awuselani uzokhuluma nale ngane yakhe indlela. Phela abantu besimamela abe mina ngiyazi. Yini engizokhuluma nayo ifonini lo? Kunjani? Yebo, uyaphila. Kanti waye masikhuluma nawe lokhu ubaleke ungaluvezi nje iqiniso. La uzoleka uyakwazi la uzoleka ubeshezeza la. Yini esemhlula manje ukuthi ezela akeze namanje. Ngibhizi kabenze ngeke umsebenzi wami ngenxa uzoleka uyayazi indlela. Akakuthathela njengentatheli yakhe nizela. Uzoleka ufuna ingane yakhe leyo wamphuca yona. Yilokho akufunayo. Uthi ngamphuca kaya enkantolo phela ngithi uyakwazi enkantolo. Kanti uhlulwa yini ukumbuyisela ingane yakhe ngoba phela uyazi ukuthi ingane akusiyo yakho. Uyakwazi enkantolo. Ngoba uyazi ukuthi akusiyo ingane yakho waye ulokhu umphuca ingane yakhe. Zoleka yabona webaba nalo umuntu ubhizi ngala uzenzela into zakhe so mina ngizotshela ke base istory yabo webafo noma athi ubhizi kangakanani umuntu wakho kodwa le ndaba iserious kakhulu ngangokuthi engangayisukumela phansi because umama wangempela walengane ukhona nobaba walengane futhi usaphila usakhona. Uyayibona lento ukuthi isigcino izophetha kanjani futhi umuntu omele ekhokhelwe izindleko la wena uyabo kuyo yonke lento and ubaba walengane wangempela mayengavula icase ethi ufuna ingane yakhe yangempela usayithola ukuthi ingane yakhe bese kuqala uphenyo lento izogcina siphetha kabuhlungu lo lokho ebaleke iqiniso nje elokho ethi ubhizi ekugcineni lento izobackfire yena ekugcineni izoba inkinga enkulu kakhulu naqala kwamanje nje yithuba lokuthi eyilungise yilolile kodwa manje ngayilungise lokho ebaleka egcina izoba inkinga ngoba wengane wangempela ukhona noma wengane futhi wangempela ukhona nina lapho nihleli nengane okungasiyeni. Yabo webafo nawe ngendlela yokukhuluma ngayo sihleli lapho hleli ngane engasiyo yena yabona webafo ade ngisachazela la ngisho ngakhona ubaba wayo ngisho ngakhona uma wayo yabo mina mase ngivusa ikhanda lami ngoba ngitshela mfethu ukuthi ibhlungu into yenzeke kumina yabo mina le ngishayekayo mfethu uyayibona leyo ngiyazwela kakhulu nawe la amabhlungu ngapha ngimina yazwela mina mfethu uyayibona leyo ingakho uma ngisuke ngikhuluma lento ngeke ngifune ukuthi umuntu akhuluma into ayithophelelayo ngoba la umgilwe mina uyayizwa lento mfethu umgilwa la yimi ngigilekile mfethu yabo ngiyakuzwa baba yabo umgilwe mina la so manje mfethu mina futhi okuyimina engisho umoya la yayizwa lento mfethu okuyimina engigilekayo yabo ngigiliwe mina la mfethu so kodwa futhi manje into amagama aphuma emlonyeni umuntu ofanele wena mfethu awacabanga ukuthi ngithame washo nje la yabo ngoba ngithini na izolo ngathi yabo njengamanje ngiyayikhathopha le nkulumo 1 uzoleka uyazi 2 uzoleka uyazi iqini ngiyama-proof nami la ikhona ingakho ngithi ngiyakumeli manje ngifake enkantolo indaba ngizozwa ngayo uzothini mhlawumbe nawe uzosefonela ngoba inamba yakhe ngithini ngiyafonela izolo ebusuku kade ngiqeda ukukhuluma nawe uyangangena yayibona leyo alright wafake ake silivale lolu daba mhlawumbe sobuye siqhubeke ngelinye ilanga
ake wenze ngokomthetho ulufake enkantolo udaba then sizokhuluma-ke uma ngabe seluphothuliwe. Ya mfethu ngoba yazi indaba ma-bro angifuni uqamba amanga mfethu kule nto yabo. Right mfethu mina nginqabile angisho lutho kodwa manje into kufanele uyazi futhi yabona le ngane indaba ayifunayo manje. Ngeke bekwazi uyimela mina sengeke ngijabule ngane ukuthi mhlampe yabo mfethu ukubona ube nozwele ubone ukuthi yabo mfethu nginako ukucabangela ingane yabo ngibuye eyabo ngibeke eceleni yabo kodwa manje ibuye lento ukuthi lo muntu ngoba uyazi ukuthi okay yabo ngagcina mhlampe sekwenzeka ngenye indlela kodwa wena mfethu ngizoyithatha mina ngiyifake emthethweni mfethu ngendlela e-right and inamba yakho nginayo yayibo ngizokufonela futhi ngitshele ngolosibili ukuthi mfethu sengibuya kubameli nawe umeli amzomnika inamba yakho le yabo. Alright. Usezokwazi ukuthi update ngalo lolu double lizohamba lifikephi yayibona leyo nto mfethu and mfethu mina mfethu mangingaphuma okwami la mina ngibopha abantu mangingaboshwa abantu la mina ayikho into yodedelwa la ela kumina ngingakakutholi okwami. Alright bafo kulungile ake silivalela udaba njengamanje. Mfethu Siyabona. ya mfethu sobona manje mina ngithinta nje ngolosibili uzokuthinta noma ungafonela ngolosibili. Alright akunankinga. Akuthi ukuhamba kanjani mfethu. Alright. Sure. Zolewe. Yebo. Ngiyethemba ukuthi uzwile kuyo yonke into eshiwo kulolu udaba. Nanokuthi udadewenu uyamuzwa ukuthi wenza njani. So ngicabanga ukuthi lolu udaba kufanele nilise enkantolo ulo ubaba wengane wangempela lo owakho kuzomela uchumane naye nihlangane kube ukuthi hayi sekuhlangana enkantolo because ngendlela engibuka ngayo mina kulento le abantu ababa-wrong nje kukho konke wena nodadewenu ubafo nje lo uyakhuluma ngoba phela kubuhlungu ukuthi ingane useyikhulisile 4 years wonke useyithola manje ukuthi akusiye yakhe into ethanda ukuthi ibe buhlungu kakhulu nami engiyibuka nje umuntu wesilisa ngiyibona ukuthi cha iyasinda because mningi leminyaka 4 years wonke nanokuthi ukuphinde kwaba kubi kakhulu ukuthi kuvela iy'ncwadi zakho ublackmail usisi wakho mayelana ukuthi ufuna imali mayelana